empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Halo guys, sekarang jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Jangan lupa di share ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya teman-teman. Jadi di video kali ini sekarang saya berada di desa Kota, Kecamatan Anggeraja. Nah di sini kegiatan sore hari ini ada lagi ojek res bawang. Jadi ini sekarang motor yang sudah siap digunakan untuk angkut.
anak. Pila-pila bang mo ka? Ayagyang nagkungganting ka. Pas ya tuh tikungan dyan tuh. Oke, jangan kita jangan deh. Oke teman-teman, jadi ini race kedua ya untuk persiapan lagi masuk di kampung. Jadi pengambilan video di kebun.
teman-teman, sampai di sini dulu ya video part 1 saya, dan untuk video part keduanya itu ada di link deskripsi di channel saya. Jadi buat teman-teman yang mau lanjut nonton lagi silahkan klik link deskripsi. Oke, terima kasih sudah nonton channel saya kali ini, dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, terima kasih semuanya, mantap.